Ubak titos W Khan yula syapan klemno nakashuki CEM HKHEDC kasngi sedang joka dorbar liur hastap singin kong hadian bagi NPP kalayo eka jingat trilang bat ke Kongres. Ke NPP bat ke Kongres kalayo eka jingat syan reki kan yongut ke MDC. Nakaliang chairman ba lamprang bla ula pentip ru baka jingjit ya CEM batamai kan long hakasngi baar. Laban kedau hang ni bahaka executive bayalam do ubak titos Khan la trilang da baro ki parti laitno ka Kongres ka badan hakaliang persya. Jabatan kami biasa pada kita yakni anggaran Federation Nasional Mentahsil. Maka pada nombor semua yang bisa. AD rules as amended, I beg to move that this House now express its vote of confidence in the Executive Committee under the leadership of Sri Titaswaran Khan in regards to the style of its functioning, where many important council matters has been done at its personal level without any collective decision. Executive Committee atau di dalam jumlah Titaswaran Khan telah keleno berhasil. Namun Bosnian dari budget atau sah berbuka tentang guna bayar election jongsiam kerana gaduh guna Jun acara proyek or kami budget hari program seluruh but administration papers they berkoi secretary hasil akan budget mentasi ban kasih kendrong hakor hakaswa habaju kasih kata mata kakinai real arjar patwa siasu bukan federation yang digagas komiti kebelayan lima dos keberkahan komitinya di bawah penuh mentasi This House will now express its vote of confidence in the Executive Committee under the leadership of Sri Titaswaran Khan in regards to the style of functioning, where many important council matters have been done at his personal level without any collective decision. Hadirin Bapak Ibu baru kalau kemudian kat dulu beliau lagi terus hidup juga kesan di musim sebahagian. Itu hasil adalah kor hidup juga kesan, hidup juga kesan. Generalnya juga kesan yang bisa hidup kat menyuruh, bak juga kesan yang bisa mudah berdiri